eri abakungubazi abazokwerekerako muganda wo mutabajiwo mwana wammwe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير الأمل. الحمد لله الذي خالق كل شيء. الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وسخر الشمس والقمر كل إلى أجل مسمى برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Wageni wetu wa leo sote nataka kuwashukuru nyinyi kwa kufika hapa leo. Tunawashukuru sote kwa kufika hapa kwa wingi. Sisi ndio wazazi wa Ismaila. Ismaila alikuwa mtoto wetu. Mtoto sambamba kama mmemwona. Mmesikia? Mlimwona alikuwa mtoto sambamba, sio? Lakini kifo haina sawa, haina dakika, haina muda, haina siku. Ilikuwa ya jana na yote ni ya Mungu. Mungu ndiye alitunga kifo namna hivyo. Sasa tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mtoto wetu huyo Ismaila. Alikuwa na miaka 44 lakini alikuwa anawanyang'anya, alikuwa anawasema mimi niko mzee kabisa kama miaka 60 au sivyo, lakini alikuwa jamani, alikuwa ni jamani. Nataka kuwasalimia kwa mkubwa wangu Bwana Muhammad Kasaji. Kila siku alikuwa anasema wewe mtoto wangu unaenda kuniletea pressure. Unaenda kuniletea pressure wewe mtoto. Rudi kule Sweden. Mtoto akasema hakuna hiyo mzee. Mimi naenda kuwa hapa ni kwetu, nitakufa hapa na nitakuwa hapa na wewe. Lakini ya Mungu ni nyingi. Ya Mungu ni mengi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Ismaila. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Ismaila. Nataka kumshukuru mkubwa wangu Muhammad Zero. Asanteni sana Muhammad. Asanteni sana. Tunakushukuru sana. Na wale wote wapenzi wa Ismaila, wa bloga, wa TikTok, wa nini wote tunawashukuru sana. Asanteni sana, asanteni sana. Kwa sote hiyo mlifanya, tumeshukuru kabisa. Tutakuwa hapa. Ismaila alikuwa anasema kila siku mimi taburiki na kuona ni taburiki haswa. Ni lazima, ni haki kabisa. Lakini tutakuwa hapa. Mwenyezi Mungu atatulinda. Asanteni sana, asanteni sana. Twagala okwebaza alhamdulillah. Twagala okwebaza buli yenna ina kyakoze. Okwebaza speaker obubaka bwotisse Bwana Muhammad Nsereko alhamdulillah rabbil alamin. Tubagumya nti embeera gye tulimu yeetaaga okugumiikiriza naye tujja kubeera bagumiikiriza. Tusaba Allah tunyweze tugumiikirize. Kuba yamutu ate yakoze ki? Esawo bwe tuze tokola ki? Kiza ajaluha. Kiba kikoze ki? Kiba ajali yakoze ki? Tusaba Allah yongere tugumya namwe abagumye. Kuba Ismaila atusoseyo ki? Atusoseyo obusozi. Yakusaba mwe n'abakungubazi. Mwe bali kulaga Ismaila mukwano. Abaddeyo oyo buli omu nga bwamwogerako bw'ati bakola ki? Bw'abadde. Naye musaasire mukadde woono kubanga Ismaila abadde amujjanjaba nnyo
abadde mukwano gwe nnyo wayi firstborn we omusaasire ala amugumye n'abasigadde ffenna atuneze nsaba Allah yabaleese abatambuze emirembe lwamutusha okuddayo twagala okwebaza mikwano gya Ismaila bonna Hamis Kigundu Maniserekona mumaze balamu okulabye Bebekulu okulabye tiimu yonna MK tiimu balabye bonna ne bwesoogeddeko waliwo atetuwano wandopu mulabye besoogeddeko mwena mumanyi nti tubaagala nnyo olwa Ismaila mwebale kumulaga mukwano ne mubeerawo asanteni sana kwa sote karibu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh basibo ne banyabo ngizero mama wange abazole kusalamu kirikojokizamu tubeongera okubagiza Saidi Ezaala Ismail nga bwe bukojja taata we babeera nga bwe bali nsaba wabanga kojja waliwo asobola okubeera nga ayimirira naawe kuba omwana tazaala omu taata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah okwebaza kwawe kwemumaze okujja okunzikirako omwana wange Mungu bwatubwagira era osaba amunye naye amusaasire amutendezeko ebyamusobako kubanga ebibadde byangu nayoteeka okubanga ng'omuzadde kubanga kino nkyewunya okulaba abantu abandi badde ate baziika nze nga baziika ku lulwe kati ate nze nziika omwana ate nomuze ate nze munziikireko ki mutabani wange inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun bannange nebaza mwami Hamisi ne Honorable bannange kyemukoledde nsaba Mungu abasinga n'obulungi ne sipiika mutuuse nti obubaka bonna buntuuseeko ne MK bonna nti nsanyuse nnyo newankubadde nga ndi musanyu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kojja twala ku salaamu olw'omwana wammwe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amanya Musoke nenzira mu mama wa Ismaila bebaza nnyo mwenna abazze basaiko omwana waffe Ismaila kunyemera okulema kubanga twakanye eggulu agatikuja nkunye sasira mukodomi wange Muhammad Kasajja ne bakodomi wange bonna yatakwagera okubeera inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun wakati ekisembayo tumwerako kirala obulumi bungi nnyo nemwongera kigambo nemwongerako ayogera kumukatira bamwogera ekyo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله basibo ne banyabo nga tugenda maaso ne program